nandikire Nzungu none Nzungu ngayenze gusangaga wampaye 50 ari amahwera si inshuti yanjye Nzungu ndamwandikiye online nandikiye fura uze kumva 50 ndebe nimba zishika tibagezeyo no barahwereye mukongoma yabaga mu wanje namupange data za dolari ijana uzinsendingire mu kanya nawe urahwereye naje iri ku mutima we uramvurana mazi amunyibukana ugamvugirana mazi amunyibukana ugamvugirana mazi amunyibukana ahantu ndi kwicara 80% ndi umushitsi nije kwishura bire sukugayana kapapa wenda iyo mutanga bawe muzaza abantu bazabaza Kigali zanishura bire nkarenze gapapa musuye asuye Kigali ndariye ngo gapapa nishura ari umushitsi twahora nko muri restaurant nkumva no muniga hano ati wo kunkopa kana ko tugira za maneko uzuja gusambana n'umuntu turi inshuti nawe kaya tutarabaza yasinza nsambana ibitazofata nizo n'ubifite agenda ayereje yamfashijwe niyo nzanandika indirimbo ndayandika madana wawe ndi kwandika indirimbo iri yari n'izanye basomera ko nyandika kapata wanye ndi kuyandika none n'indirimbo nazanandika tana network nanifite akunda nandikira ku wacu niyo woteraga message yagiye ku mugore hari kibazo ibi imigani byinshi kandi ibigeragezo ni byinshi gusa kuba ndiho sikubwaho no muri studio ndi gukora indirimbo zana narafashwe kandi ngo nteganya gusubira inyuma songa mbere tu amen bona sefiwe umuyumba kamba kayura takineze umuyumba utazuzina ngo nuko yabuza yarende ntago uri umuyumba utazuzina ngo nuko ngo haba yakabazo ntago uri umuyumba hari niyo umukobwa mugiye ko rwego kwanga uzuguruka uzi gusoma Yesaya 59 rimwe ugenda ugeze kuri 4 dushaka ugeze kuri 4 cyangwa kuko iminota yagiye ugeze kuri 3 dusome bavuze ko musoza kariyana amakunda afite atwasome hose turihuta Bibiri iravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu naho ndi buvuga gusa ni ko ndaje Kigali by the way ndabasezeye mfite igitane rongayi ejo musibe ejo kesha no kucumweru bitani bitatu bine Imana yambwiye bizaho bishize fata umugore wanje dutahe ariko muvuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu wagiye ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'iki n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu n'ibyaha byanyu
nibyo biyitera kubima abantu basigaye amaso. bakunda ngo dutsinde ibyaha, tubivuge mu maresitora, tubivuge mu mago, nitugera ku gatuti tubireke. N'ibyaha byanyu ngo nibyo byagize gutema apotre, nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. ni wowe ukora icanga Imana ngo ikumve ntibikunda. Imana yanga icayitiye ngo ayo si amagambo ya Kiriki. Nanagabanya abantu banza n'amagambo menshi ngo Kiriki yavuze. Sinzasoma mwa mama, nzasoma mu ijambo ry'Imana. Hari umuntu ejo nabwirije amantera kuri WhatsApp ngo ushaka hiki, ngo ushaka hiki jewe, ngo waraje kuri YouTube ngo ngo ngirire nabi, ngo kuravuga ibyanje byose jewe ko ndavuga Bibiliya ngo navuze ibyawe, ngo n'ibyaha byanyu subi gapa keneye kutegera nene utegera n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. none n'ibyaha byanyu nibyo bizatuma Imana ibima amaso ikanga kubumva. N'ibyaha byanyu komeza. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, none intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, none akanwa kanyu kavuga ibinyoma, none n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. none Kane. ongera usome iryo jambo ryose utuje nk'umupadiri, Sawa. nk'umupadiri kugira bazasoma misa nimubavuga ngo asaza ngo twemeye gutyo, sinzi ukuntu azavuga iryo jambo. Singikunda kuvuga amajambo adasobanutse. Sawa. Erega amaboko yanyu yahindanyijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Amen. Na Bwana sifiwe. Rekeraho kandi ni birebire, ndatinda aho ngaho ngo ibyaha byanyu niho ndi butinde bitumara. Turashimana ikanisa twarijemo na ba Frank kera, turongera ndagaruka ndagira ngo na ba Pastor Nkomezi. Ndashimira ku muvuga butumwa Revera Pasteur Mutima. Dushobora kuba tuzanya ko duhura mu materaniro nibwo bwa mbere ndagira ngo ducakiraniyemo, ariko nzi kupima network y'ijuru mu munyamwuka. Umukubitira amashi Imana iguha umugisha. Nicaye ari umutima hambwe mu igihumbi, umutima hambwiye kandi atari cyo kumuha, reka none nkimuhe kugira ngo bigende neza. Siko kwiza ndi igihumbi muza mutanga ifaranga muzishitse, muza mutanga ifaranga kandi muzishitse. Sinzongera kuvuga nanje kerageza mpubuka kugama ama emotion na public kakwagaza ngo nzotanga 100, reka garizoshike bagahamagara bakuma iyo karande nayivuyemo. Nimba ari igihumbi gifata, nimba ari 100 rifata, nico cana racihanye. Nabwiye Imana je mudavuga ati Imana mbabari amadeni yose natanze nanibagiwe y'ibihwehwe byabihwe bavuze hano, umbabarire. Senkisa itahi igihumbi gitahi nizo byiza. Imana iguha umugisha. Rero Bishop hano turamukunda, ni inshuti yanje kuba naje hano nubwo atari hano, ariko yabigizemo uruhare runini. Ntabwo twanavuganye, ariko imbaraga za Bishop zaranzanye, zarambwiye. Sinafite gahunda yo kuzana kuko iyo ufite kesha gapapa arabizi, ngize amakesha agera muri 3, amaninga agera muri 3, amumiziziga nageronga ikabiri. Urumva atarushitse ndahwereye ko ndika kuburi bucya nkama ngenda kubw'umuruho, ndahwereye pe tako ntagize Nairobi, ariko nicanga murasirimbye. Imana yamwe mvuge ndusha nuko nguko. Ndashimiriza Bea yaviriya, Bea yagiye n'abanyakenya mwe. Ubundi urusenge n'umubiri umwe wa Kristo, ikanisa n'umubiri umwe wa Kristo. Bona sefiwe ikanisa je nimba ari ikintu gituma ngira isukari ingana gutya, sigaye mbona twarabaye separation. Haje amashoka mu mubiri wa Kristo, haje amashoka.
ngo bamwe turi ba runaka ngo twere ngo kayore akayore na mojo bitandukaniye si kiyumbi akitengera na kasarani bitandukaniye amapepo gusa yateye ukamumva nyine ngo uri president wa kasarani ukamuzimba uteze sundi kuti utwo tubrancha twagiye tubaho kuko mutagiza abawimbe baba nimba ari ikintu nanga separation kandi niyo satani yatereye ikora ari tiyumvikana n'iyindi reverent yumvikana n'undi nibyo byeze iwacu Amerika bireze Australia ngo zirimo zicika mu kanisa basaba raporo kamandi zamambwira zahe umunyamurenge adafite n'abakristo batanu ngo akubise ingoma nya uko urashoboye abakristo batanu umugore wawe n'umwana wawe urashoboye uvuye muri kanisa ryuzuye rimeze neza ngo nawe urakubita ingoma nayo yawe kugira ngo ntazamuka vuba ndashimira mama Jevon mu mukubitira amashi gushima umuntu nja kumushaka naritegereje ndatuye umuntu azomfasha mu muhamagaro bona sifiwe ku umugore ni kimwe ariko no gushaka umuntu gufasha mu muhamagaro niki nikindi hayigenda gushaka na Ngojia nayibwira ngo tuje Nairobi ikamizimba ariko ikubiturusha bona sifiwe namubwira ngo duce hano tuje mwivuga butumwa akama ntemubaze se jenza abagabo kugira ngo azaje mwivuga butumwa azayakibibari ko karambuka imipaka ije azabusiye akasabisha bikanga yanagenda bakoroganye umva ibyo vuga butumwa rimeze gute tijyo fata rero mu bintu mushimira nuko yaje gushigikira ikindimo bona sifiwe rero Imana igumugisha ikirere ndimo aka karimba yavuze kamurimo nagakora nk'umunota umwe n'imbaraga hacanga nimba n'ijambo avuga ariko yamampa umwanya directe indege yahagurutse ikiba kibi ibyaha byanyu nibyo bituma Imana itazitwishima nibirutse ni umunuko bona sifiwe hari nuko kudatanga ifaranga n'ibyaha birimo none umuntu wishimye urese unago gutanga ifaranga gute ariko muzamukishine ibintu by'Imana ariko sawa zamuka haleluya Imana cyubahiro haleluya haleluya turashimira Imana kuba twageze mu rusengero nicyo cyamukuru nari makumbuye cyane kuhagera na 2020 tugiye kuva hano rero nishimiye kongera kuhagera waza kuririmba nyuma kubitira amashicari ese nafate mikoro n'umurinzi mwiza tsene n'inshuti yanje aza nkora amafishe neza Imana ijye mumugisha na bizima bizima mu kubitira amashi bizima turavukana ariko yaranyitabiriye kandi nta bintu birenze namuhaye nayo ma transport gusa Imana iguha umugisha korari ya hano abamama ba hano haciye ariko bamwe ko ndabamenyamo bamwe bagiye muri Amerika jeje bishop yaragiye benshi baragiye ariko rino kanisa ni giza twebwe twaritaramiyemo kakareni keza hano hantu ni heza rero reka mvuga ico Imana yampaye iyo tuza kuvuga amagambo ntago twaje kubacumita bona sifiwe nta nubwo twaje kubacira imanza twese turi mwisi uriya masumbu ko yaratubwirije mu gitabo cy'Imbambara aravuga ngo itorero ngo nabantu bari ahantu kera mwisi irumbukiro ngo bamaze kwemera umwami n'umukiza ngo baje ahantu ahandi hamwe donc bavuye hamwe ngo baje ahandi ngo bategereje iki umukiza bona sifiwe haleluya nimba ari ikintu nifuriza no tonori nukuja mu ijuru n'ukuri kw'Imana rimwe na rimwe turabwiriza mugasa nkaho twaje gucira abantu imanza nta muntu twaje gucira imanza ikimenye ime ntatwaraganye ntawantumiye sinokwifata umuntu w'umugabo uri kumwe n'umugore wasize n'umwana ngira amabukwe nk'abandi na nyoko bukwe na so bukwe n'ibiki ngo nze mvuga ikintu kitari gipa kitapanze natwe ubuzima
rimwe na rimwe twona pe n'ubuzima ukuntu butugoye Kigali usanga natwe tugowe Kigali za rente si Kigali kumuroga abangaza ngo 15 twe tuba nk'iya 40 ndagira iyo ni keyayo iyo aremere nakora aho no muri Amerika barahwereye aza kugira ngo nzapembwa agashira muri rente n'amashuri uzu mwaka $50 akazibura tubiziranyeho uzanye reka nandikire nzungu none nzungu ngayenze gusangaga wampaye 50 ari amahwera si inshuti yanjye nzungu ndamwandikiye online nandikiye fura uze kumva 50 ndebe nimba zishika tibagezeyo no barahwereye mukongoma yabaga mu wanje namupange data za dolari ijana uzisendingire mu kanya nawe urahwereye nabibagiwe abandi ngo mbatondago bona sefiwe turaziranye hari ikintu kiza gituma ikintu kitaza gikora ijambo ry'Imana riramubwira ngo ubwo imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka hehe imbere y'Imana nukuri kw'Imana iyo abatari Uwiteka uzuturinda ngo abarinzi babera amaso iki ubusa nta muntu mwisi n'abandi bafite amamega church si ku bwabo niko batubwije ngo Nebukadinezari yikuta ku gatuza ngo za Babuloni yanje niyubakiye Babuloni yanje niyubakiye ngo ararisha ngo kandi n'igihugu cyose cibagirwa kabaho tekeza ko president ugenda wa hano Nesco tentamenye ko yagiye Imana reka mabwira makuru mureke twitse ibirenge hasi Imana sinjye ko wanyu bona sefiwe Imana ni Imana ngo nikuri kuzimu kandi nigira gute nishirayo ntago Imana igira amahimba wewe wogira amahimba ariko Imana itigira amahimba wewe wotera rugi itari mu mwuka Imana itigira rugi itari mu mwuka wose nibukigira ukuntu Imana ntizayigira ukuntu wobwiriza ukuntu Imana ntizibwiriza ukuntu Imana ni Imana Imana ni Imana se konsaza niki nukuri kw'Imana sigaye mbona gakiza akaniko gakiza sawa ongera da none umutaramyi wa kera ndamuzi kandi amavuta yazangeraho burya amavuta aza kwega amavuta reka wikwishongereza ngo babone amavuta azayumvikana kapapa yazanshubuta kamwateze wafashwe cyangwa kabati mikoro yatinze kongeraho nijo kibazo mfite gusa naho kwaka ntago nzanaka ngo mwanshuhije hari no mu wanje yo madame akoze ku kantu nkazamuka nzanama muzamuka no muri studio ndi gukora indirimbo nzana narafashwe kandi ngo nteganya gusubira inyuma songa mbere tu amen bona sefiwe umuyumba kamba kayura takineze umuyumba utazuzina ngo nuko yabuza yarende ntago uri umuyumba utazuzina ngo nuko ngo haba yakabazo ntago uri umuyumba hari niyo umukobwa mugiye ko rukwe kwanga uzuguruka ugamvugira nanzi wamunyika ugamvugira nanzi wamunyika ugamvugira nanzi wamunyika ugamvugira nanzi ugamvugira menye uko izina ryaje
ubutumwa busigaye buvugwa ugasamana ejo ukongerwa kandi ukaguma ku gatuti, ubwo ni ubuhe butumwa? uri perezida w'abayumba ariko tukuzi mu bintu ngo kandi uratuyoboye. ubwo ese aka gakisa twakire kataduhindura ni akahe? ibintu byabaye formulaire gusa ngo dutumire umugabo utumwa ngo arazwi akaza akavuga igitabo. Why? ibintu bidahinduka kubera iki pastor mutima? Kubera iki? Iki kene ni uguhinduka. Hari umumisiyoneri atubwirije kwa Revera Kanziga, aravuga ngo twese twakiriye twaremeye twizeye nk'umwami Yesu n'umukiza, ariko hari ibintu byapfiriye ni ugutransformation, ni uguhinduka, ni uguhinduka, ni uguhinduka, ni uguhinduka. jewe nk'ikintu ntarahindukaho ndazamuka cyane mu isukari. Wiri madamu coshana kuvuga ati mpigiye kizoshira, ariko nimba ari umuntu nagaza nkora indirimbo zimwe zikamfana, projet zikabura, fatigiye nk'amezi 8 tagikora indirimbo kugira ngo nguyu mutanga buhamya, kugira ngo kiranuke n'abakiriya. Tati mumbabarire byageze biramfubana, projet ndazibura, n'amapepa gazakoraga akamaze inyuzuma. Ese tubizi fatigiye n'umuza mumbaza ngo wasoye hakika ngo izi ntizaza ko nditunganya no mu kazi kanje ko nditunganya. Uwindirimbo yabuze undi umbabarire, ikiguzi cyose uzonsaba zogikora ko ugire gute mbabarire, byarashitse mbabarire ko ndaja mu ijuru. Bona sefiwe ntabwo ndi gushimisha Kayore, sindi gushimisha Kitengera, sindi gushimisha Kigali, ko ndaja mu ijuru, ko ndaja mu ijuru. Amen. Ubutumwa gapabu, ubutumwa budahindura umwana w'umuntu nibiki? So mico gitabo wumve ikiza gituma tunukirwa imbere y'amaso y'Imana. Izi si boutique, ibi si ihuriro, ibi si Jenny's comedy, ibi si Jenny's comedy. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tuvuga tubivuga ati twiza amateoloji ugasanga uratunganye, bagukata kagwa ku banyamapepo bagasara. Ubundi bozumva gute twakoze ku mishinga yabo. Menye kwizina cyane riri ku mutima wawe, ugahungana mazi wamugirukana. Ugamvugira nta mwanzi, ono ni ukuri kw'Imana. Ubwo Yesu akiri kumvugira nta mwanzi ntawe. Umunsi Yesu yonkura amaboko, umunsi Yesu yonkura amaboko, gapo Yesu yonkura amaboko, Yesu umunsi yonkura amaboko norara mfuye. No kuba turiyo si kubwabo mukanya ndirimbo ndayanditse nonaha. Mwaza musirima muranzamura, je yamfashijwe niyo nzarandika indirimbo ndayandika. Madani wawe ndi kwandika indirimbo iri yari no izanye basomera ko nyanditse kapata wanye ndi kuyandika none ni indirimbo nazanandika. Tana network nanifite akonza nandikira ku wacu niyo woteraga message yagiye ku mugore hari kibazo. Ibi imigani byinshi kandi ibigeragezo ni byinshi, gusa kuba ndiho si kubwawe n'uburinzi bwawe Imana, siko kubita hirya no hino habura inzira, ariko iyo ngutumbiriye bona inzira ko nabandika indirimbo ako sindayi complete. Tuvuga dupfa kwandika indirimbo gusa ngo urahungije gusa muri kinyoze ngo kurandika indirimbo uzumva ne tuwakumva kicwese yongoreye sikia wandika
somera ndangize hahandi none harahandi ni nawe uzobwiriza rongayi paka ntashe aravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze. No, stop my friend. Dore abazabona ngo byanze Imana iracakora uko yahoze kera n'uyu munsi nikiki. Bona sefiwe uko Imana yahoze kera, Imana yabasokuru bazatubwira n'ubu muze y'Imana yanyu si yanyu gusa nini yacu. Hari abantu baba basaza ngo zamadukanga ngo basha ngo twe twarasenze twe ko turaho mwe mwagiye ko tutakibabona mu bitaramo amakesha ko mwabuze ko abanebwe Imana yanyu inatwe Imana yacu kimwe ku kindi. Bonda sifiwe. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ngo buri visi zizagira gutera izipfukamira ntaga amasa papa yarasenze pe ariko papa ntagazanyinjiza mu ijuru. Papa ntago ari secrétaire wa Yesu. Papa ntago ari secrétaire wa Yesu ngazonshengezamo. Aya nitipfukamira neza ngo musambe neza kubite zorimbuka kimwe n'abana. Niyo mpamvu rero amasengesho ya kera ntaco vuze kinogi. Kuri kiki naca okay yaduciriye inzira yaraturinze tuba tugira gutari ko iki gihe today ni jewe ariko ndafashwe ndafashwe sinzi izi kamera bazazireke zituma tutavuga ukuri kose kuzo kuvuga kukaza baguhinduye kukabiba igitutsi bakakubwira indirimbo ariko naratutswe nimba ari umuntu watutswe naratutswe kandi nanu ndacatukwa kubw'umurimo w'Imana umunsi wazantuka umuntu ateye inda ico ni igitutsi kizomfata kandi kababara ariko kuvuga ngo ico gitutsi kiraryoshe ta video wafatanye tatese umwana w'abandi ngo nuko nakoze muri Matayo bakantukira birambira ngo bazabatuka babahora ibibi byinshi ngo icogiye muzishime ngo kuko nabambere niko byagendaga ngo ingororanyo gapa ni nyinshi bababeshe ngo icogiye uzishime. Matayo mugende gusubiza Matayo 5:11 mushaka muharebe n'umugati gaturawuzi turaze nta mugati tuze revera kote tantu namwe mpusha soma dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze we rutonesha ukuboko k'Uwiteka kujya kwake ruzumbwira ntikwaheze ngo kunanirwa kugira uko Imana iracari gukora n'iki gihe ntikwaheze ngo ananirwe gukiza no gukiza wowe ufite ikirema wowe ufite umurwayi azakira mu izina rya Yesu n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva n'Imana izayumva amasengesho y'abera n'ubu kiratwumva Imana nuko kiranyumva umwana wayo kiranyumva tizi kwara amatwi ngo baze ngo bekuru gutora muri kinyozi ngo se ngo ni hehe Imana izayumva neza sikia vizuri sana akoze kankorera ko gapara Imana sigipfa amatwi ahubwo ngwino ukavuge neza wagahawe amatwi yayo ntazagwara singayanje hari igihe umuntu usugira ukumva nk'agasonga sinoba narwaye ukagenda kwa muganga bashika bareba bagasanga ugutwi kwararwaye
ndetse bigashika uku kugapfa ugasigara nuko imoso nako kukagira intege nke bakakwambika kantu Imana amatwi yayo tizigwara ngigera hito kumva tubi ngigera hito kumva umugore ukuri ngigera hito kumva umufakazi ngigera hito kumva imfubyi ngigera hito kumva abanyamurenge turi mu bibazo bimeze nk'uko Imana sumuntu ugutwi kwayo kuza kumva ni nako hano mu Cyongereza havuze mu Cyongereza n'abasome havuze ngo neither his car his ear heavy ndashisho Cyongereza naco numvishe ngo heaven gusa nimba ari heaven nimba ari heaven Bwana sifiwe ugamvu irana mwazi wangunyi ukaraho bonye yuko izina ryawe riri mu mutima we ugamvu irana mwazi Bwana sifiwe roba mutambuke tuzine iminota 2 mutambuke tuzine muri abayimbe mutambuke mwese iminota 2 yonyine nawongeza mwihangane neno jiki Bwana sifiwe utahatahi abataranyi nabo barasigara uratashe se komeza soma ahubwo gukiranirwa kwanyu mwumve none amaranga mutima shije nimba ari ikintu ndi kwirinda no gukiranirwa Bwana sifiwe nimba ari ikintu ndi kwirinda nukuri kw'Imana niyo ureka gusoma ijambo ryinshi bireka ukabanza ukisuzuma muri matendo yako ugakiranuka ukareka gukiranirwa nimba ari yego ibe yego oya yabibawe wogera mu ijuru udapfuye yes uziko tuzigatumasa Imana uziko tuzigatumasa Imana ukiyambika niko bafarisayo babagereranya ngo bazambara imyenda yera ariko mu mitima yabo basa ari umwanda wuzuye kuririmba ufite umwanda bikumara iki kubwiriza tukakubutira amashe amafura yawe arayuzuye ariko wizi ko nawe hari agakobwa k'abandi umereye nabi cyangwa akagore k'abandi kwirike haleluya hari inshuti yanje yari umunebwe cyo namukundiraga yari maniye ko wanje twakwicara ngo uricaye akambwira amabanga kanga ngo nguriya ngo muzo mumwemeri wanyu
nguyu nahura naye no kubera ngo ifu ryinshi twahora nko muri restaurant nkumva no muniga ati wo kunkopa reka nako tugira za maneko uza gusambana n'umuntu turi inshuti nawe kaya tutarabazi yasinza sambana ibitazomfata neza n'ubifite agenda yerekeza ahandi tibizokunda akomwene n'ibiza arafashwe bona zifiwe soma wa ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu umoja ni uzone igitaramo cananiranye jeza n'amatse mugari wa gapapa n'uzukuno kuvuga byinshi ariko akagakunda ntaga ikibazo ari sente yago ikibazo ntaga ikibazo ari umoja itateranye ikibazo ni wowe kibazo ni wowe kiriki nta wundi aduifite uretse kiriki nta wundi aduifite uretse kiriki n'uzu ucumuza kiriki n'uzu urarikira kiriki n'uza wiba kiriki n'uzu ubesha kiriki n'uzu ukorera amanyanga yose ndagera hano nkabona Robert yazamutse nkabona Patro yazamutse nkabona wese ngwanga ngo ku gitaramo caho carashafuye toka niwe wacafuye ikibazo s'abantu ikibazo ni temwe ni wowe uzawifira wamara ukabifata ukabyoroza ku bantu ukahita mwitorera ukahita kubarevera ukahita kubavuga butumwa ukahita kubaririmbyi byakwamiye iwawe n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima n'ibyaha byanyu kanga no kumva icyaha kiza gituma Imana itazayumva icyaha Imana tiyokumva wakoze icyaha ntibikunda ngo n'ibyaha byanyu biza bituma Imana itagira gute itumva tinabarebe si ukumva gusa tinakurebe Imana itubabarire tuve mu bintu zo kumasikana yemere kababwe twese hano mbitegereje turi bakuru twese turi macu twese dufite kwishura rente twese dufite abakona bakazana twese turi bakuru mureke kumasika Imana bwana sifiwe ikibazo si umugabo wawe ikibazo s'abana bawe byapfiriye muri wowe bwana sifiwe nimba unagira hari indirimbo narimbye giduvuga ngo nta kigeragezo Imana yagushiraho kitari muri rusange hehe mu bantu ngo ahubwo hamwe n'ibitugerageza Imana izatubera kanzu kugira ngo tubashe kunesha bwana sifiwe nta kigeragezo Imana yagutaho itabona ko itsene yo sport bwana sifiwe nta bamwe bw'abantu batabonaga na renti hano bari muri Amerika none kandi ico gihe bageza mwaka ijana hano rikabura ariko ngo bafite ibitagenda komeza data ibyaha byanyu ari gutindaho n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva erega amaboko yanyu yahindanyijwe n'amaraso aho intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa akanwa kanyu kavuga ibinyoma akanwa kanyu kavuga guteranya nama YouTube channel YouTube nziza irahugura ntagiteranya YouTube irahugura YouTube ititeranya bona sifiwe amatract umupasiteri akagambanira mugenzi wiwe umuribyi akagamba je iriya mbi wacu umuntu azamambwira ngo ura muribyi ngo ndamwanga wowe umwangira iki yagutwaye iki nimba mfite sex uyu munsi nawe Imana nizitiza kandi nizigira gute nawe ejo uzoyigretse bona sifiwe nta muntu woza kukanunga ikimenyimenyi n'abaririmbyi pose zazigenda akazi zindi bambonye ntago bahozeho hari n'abandi bari barutabambonye bona sifiwe abarevera bakomeye bagenda basimburana Imana ni umugenga w'ibihe mugani wambabaza Imana ni umugenga w'ibihe isahani ya mwene wanyu ari kuriraho niyenda nawe ejo woyiriraho reka kumugwanya rangiza tumara vuga kanyuma tuma duhugudumiye ndamatanga mikoro kandi urayika manzi ngo udumico nijugu ifite network nijugu menye uko tugenanje na Robert na Rutonesha na bagapapa ndagusubiza mikoro nyuma yo mukunga na haya maherekezo n'ururimi rwanyu
ruvuga ibibi by'ibihwewe. none se nyine n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi. reka mbabwire amakuru twe gucana hirya turiyizi we uko mu kanya amakonferensi ko bagiye gutangira bamaje ku umwe wamwitse umwe bamukupure izo ni ibiki byateye. niba n'umuntu anaguye mu ntegeke kera hari umuco umuntu twasenga muri metode turabizi umuntu ntibageza tukanira hano bageze kuri umuntu ukamubwira ngo iki ni kigenda neza ugenda ukikosora twakugaye. ariko ibintu zazarana none YouTube zarateye iyo uzamusubiza uzutira YouTube ikomeye ukamutukiraho amapepe. kandi babwira amakuru n'abarozi bafunguye ama YouTube mwari mubizi abarozi bafunguye ama YouTube yabo yo kugira ngo baze batuvangire gusa. n'indaya zifite ama YouTube n'abanebwe bafite ama YouTube kugira ngo gusaza tuke gapapa mwitse hasi amumare naho umuntu yatomotse kuri YouTube ukamushigikira uyu munsi ni gapapa jasimbira wanyu muzamumenye ibyateye ibyaribyo. nk'abayumbe n'iki cabaye kugira ngo bwa bumwe bwacu twagiranaga bwongere bube. nje natembera muzamureka ngaho ikintu sindi umushitsi urutonesha mbere umuhamya ahantu ndi kwicara 80% ndi umushitsi nije kwishura bire si ukugayana kapapa wenda iyo mutanga bawe muzaza abantu bazabaza Kigali zanishura bire nkarenze gapapa ansuye Kigali ndariye ngo gapapa nishura ari umushitsi kintu kigayitse uko byagenze. oya ko ndavuga sikiri kiguvuza ko ndavuga habe ni Kigali byarateye sindi no muri Amerika byarateye ni ibintu ntago ari Nairobi gusa ugasanga umuntu ndumushitsi ntaho byigeze pastor niba umuntu yatugendereye niko ese siko bigenda noza mu wawe nkishura kawunga gaha mu bintu biranga intege nke ubumwe ngo bageza basangira ibizabo. Bona sifiwe ni ukuri kw'Imana sinaje gusabiriza Nairobi ni ukuri mwombarika mukavuga ati kiriki genda ugure pampa y'umwana ngakoma amashi ariko ntago naje gusabiriza Nairobi nikimenyi kuriye kwiti itikizonshubura irahari. Akimana yarambwe ngo ngende mvidura ibinyuzuye ni message ibyaha byanyu nivyo bisigaye bituma Imana itakitwumva. Ibyaha byacu nishiremo nanje kirike ibyaha byacu nizo bizate Imana ntikitwumvatiye etse ndamuzi twarabanye butari ntikitwumva. Imana irakumva gute nizo pornography zawe, irakumva gute nubwo guteranya kwawe, irakumva gute nayo magambo yawe, irakumva gute niyo wowe urinde. Imana ntagikunda icaha. Imana ishobora kubona ama YouTube ushaka mu bikate zose mu bushireho ibitutsi bimaze sigaye mbihaga niyo wafiya yanje ngurankangisha ibitutsi na gereza tuzozijamo kubw'ubutumwa bwiza. Niteguye no kuja muri gereza kubw'ubutumwa tureke ibitutsi. Niteguye no kuja muri gereza zira Yesu. Bakambwira ngo bavuze no jambo narivuze nimusheme ipingu tugende. Nipingu ndagiteguye. Nipingu ndagiteguye kubera ubutumwa. Tizura abacu ngo twigenge. Pastor Kadowe niko yavuze gapa muti turi abacu ngo twigenge. Muti turi abacu ngo twigenge. Revera mutima nawo nyine umushamburiza. Iyo ni ipantaro y'Uwiteka. Uzikora neza. Nta yindi ndiri Bamutima uretse kuvuga ngo Yesu warakoze. nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse kuvuga ngo Yesu warakoze. kankore samari yizo mvuze tuje nk'umupadiri
kugira abantu bazatanga misa ikagenda neza. Soma iryo jambo ryose n'Imana ivuge nitumara saba abayumbe bose batambuke. Nimushaka mugume mutambuke ndi kuvuga Samari, mugume mutambuke barutonesha ba Robert Gapapa, mugume mutambuke ndi kuvuga. Nitumara ucurange pad utigeze uvuze. Kuriasha uzucuranga Imana yumve. Twacuranga imitima yakirikije no kugaya none akujyanye. Ndi umuntu ucuranga Imana yumve. Izakugomorora imigisha yose yo muri Kristo Yesu. Zambwira umugore wanje ati nturi kumbona promotion zozo ubona tugendana kuko narizeye numvishije ijwi kandi iryo nakurikiye. Gufunga akazi ameza udakora ti wo burara no gucuza umwana ti wo burara. Bamwe azafata ibintu bakabyorosha uzobipima ukore tuba y'ukwezi kumugende n'umugore wa mushorerana. Somera ngo nimara kore konkize tumara duhudumiye. Sinzamzinira umuntu. Kera ndagaza mbabyinira. Kera ndagaza mbyina bankubita amashini kishima. Kanagenda kadasubiza kuri YouTube. Oh aniyo nasimze neza. Wow. Vraiment. Kama mwicaye kishima kikirigita kumva meze neza. Ariko urugero nararurenze. Amen. Urugero nararurenze. Ngonde inde mwene nushima mwene nde. Ibimuzuye ibyo yamaye ibimuzuye nibyo yamaye ntabwo afite umukiza Yesu yarangoraniye mama yayoro ibimuzuye nibyo yamaye bene data titurabacu hari ijambo rikufasha mvuga ngo umuntu aramigiye gito cyane kandi cuzuye miki umuruho. Definition y'umuntu kwisi kandi yamara kagira gute agakenyuka. Uwo niwo muntu aya magorofa wikangisha uzoramigiye gito cyane kandi ugire gute ukenyuke. Iyo niyo definition. Umuntu aramigiye gito cyane kandi cuzuye miki umuruho. Yone wa unduzo wirata kubandi uzokenyuka nawe. Yari umunsi natiragiye nzokomeza muri overnight ngangirira gapato zojana ndangiza kukamusoma nk'umupadiri. Dore ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo kunanirwe gukiza n'ugutwi kwe ndikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu. Mwanya magambo nkiraho ngaho Imana yashatse kutubwira ko iki turi hafi. None ugiye kutubwira ahubwo icabitera gitera aho yavuye. Imana iravuze ngo erega wa mwana wanje ntago jewe ndacumva ndacabona sinoguta ariko dora uzafiriye naha. Ndiyo niyenda musinze umuntu agaseka ngo ahari Imana nabona gucumuyeho. Ahari Imana nabona gucumuyeho. Ahari Imana nabona gucumuyeho. Ahubwo gukiranirwa kwanyu. Ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu. N'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso kanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Aho intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma gusa. N'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwewe. Naho reka dusome no kuri kane. Ngaye kane urahahawe. None nafashwe jewe. Nta uregera gukiranuka kandi nta uburana iby'ukuri. Ahubwo biringira ibitagira umumaro bakavuga ibinyoma basama inda zigomwa bakabyara gukiranirwa. Basama iki? Inda zigomwa. Nono igomwa ni ikida. Igomwa ni nkinda inyendaro. Ni inda yirari. Inda yirari. Igomwa iruba ibikido byose ni bimwe n'amatindi. Kugomanwa inda y'ubutindi niyo basabye. Inda y'ubutindi. Umuteoloji zo akozo kumaza uzunyigisha bita teoloji tagatunzo kamubaza. Inda imeza gucyo nigenda mu izina ito. Basama inda zigomwa. Inda z'ubutindi. Ibi mwuzuye ibyo yamaye ntabwo amfi
amahoro. mwakoze kudutumira. ijambo mbasigaye ni iri ngiri. ahari icyaha cyawe nicyo gituma Imana itakikumva. ahari gukiranirwa kwawe nicyo gituma Imana itakikumva. ahari ubwizi bwawe nibwo gituma Imana itakikumva. ahari uburozi bwawe nibwo gituma abana bawe bahura na minerivare. ahari kiriya kintu nawe uzi. ahari ntabwo Imana ariyo ifite ikibazo. ikibazo gifite kiriki, ikibazo gifite mama Jevon, ikibazo gifite abarezera bacu, ikibazo gifite nino ntambara iri ruguru. Perezida wa mbere arambwira ngo nuko twacumuye ku Uwiteka Imana ngo idutwere umugongo. abantu baza bakurikirana amakuru yose baraza bano bazeye baravuze ngo hari ikintu abanyamurenge bakoze kitakogwaga. Imana iravuga ngo amaraso muzapfa imigendo. Baraza bitubwirira igomba mu giterane. Nabajije amakuru bavuga ngo ubupfu turi gupfa ni inkomoko y'icyaha twakoze. Ko bazatubwira. Rero Imana ibamugisha, Imana ibaganze. Ikikenewe twongere twisubire. Nk'aho umwana w'ikirara aravuga ngo kwa data hari amazu menshi, kwa data bararya bagasigaza, kwa data reka nsubireyo, aho kubura n'ibiryo by'ingurube ngende kwa nashaka data anyiterera icuma ariko ndarya. Wongere ugaruke kwa data. Bona sifiwe. Nta muntu gucira imanza nanje byo ndi kuvuga ndi kwibwira. Ahari wosanga amagambo mabi muri karitsiye ariyo yambuje no kubura na rente. Uzi ko bavuga amagambo mabi Imana igafunga imigisha yose naya rente akabura. Warazize ikinyoma kimwe wabesha umwana w'abandi rente yose ikabura ukabura aho uzapfiriye. Warazize ururimi rwawe. Abandi bose nimutambuke dudumiye. Data ntanga mikoro Robert ngatuyobore.